Rafiki yangu habari, ni mimi rafiki yako Evangelist Tumaini Tesha. Umeshawahi kujiuliza kwa nini mara zote unapokata tamaa ndo majira ambayo unapoteza neema ya majibu juu ya maswali mengi? Unaweza ukawa umelianza jambo ukiwa una amani kabisa na ukiwa unaamini litatokea. Ile imani ikawa inaendelea kukupa majibu ya nini vya kufanya mara kwa mara kuliendea hilo jambo au kwenda katika hatima ya hilo jambo, lakini ukifika tu pointi ukakata tamaa, ndo ambako unakosa majibu ya nini ufanye. Sikia, maandiko yanasema katika Waibrania 10 mstari wa 38 ya kwamba lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Sikia, ulipolianza jambo na ukiwa na imani nalo, moyo wa Mungu ulikuwa na furaha na wewe, na ndio maana kadri ulivyokuwa ukizidi kufanya ndivyo ambavyo ulikuwa unapata neema ya majibu ya kuendelea kufanya. Lakini ulipofika hatua ya kukata tamaa, ghafla unajiona hauna majibu. Jibu ni hili, ni kwa sababu mara zote tunapokata tamaa, moyo wa Mungu unapoteza furaha juu yetu. Hivyo ninakushauri leo, mtumishi wa Mungu au rafiki yangu unayenisikiliza, epuka kukata tamaa, kwa sababu kukata tamaa kunaipoteza furaha ya Mungu juu ya mtu, na ukipoteza furaha ya Mungu juu yako ndipo ambako unakosa majibu. Maandiko yanatuambia nini? Maandiko yanatuambia katika Waibrania 10:35 ya kwamba basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Hivyo endelea kutunza ujasiri wako, endelea kufanya, mtu wa Mungu. Hata kama unaona jambo ni gumu, fanya tena, fanya na tena, fanya na tena, kwa sababu unapoendelea kuamini kuwa yatatokea, ndipo unapoiongeza furaha ya Mungu juu yako, na baada yake kutatokea majibu. Ninakupenda sana. Ni mimi mtumishi wa Mungu Evangelist Tumaini Tesha. Endelea kushinda, endelea kufanya, hakuna kukata tamaa mpaka tufike. Amen.